هێوار باش بینەرێن هێژا و خۆشتوی بینەرێن بادینان سات بینەرێن ێوارە بادینان خۆشحالین جارەکە دیامۆین گەشتە فێکۆدۆژ بۆی پێشکەشکردنە بەڕامی هەوای ێوارە بادینان بینارن واکۆی نەزانن کو ێوارە بادینان ڕۆژان تێتە پێشکەشکردن ئەمڕات بین میێوان دیارەیە کەسانێکیان چەند کەسانە بۆ یەکلڤێری گفتوگویەک بێتەگرن چاو گفتوگووە یاگرێدای بە پرۆژێ و یان ژیاگرێدای بزانین و زانیاریین میێوانێ مێ ڕۆژێ بۆ بتەر خزمەتکردنە هەوایان زۆر بەڕێز ئەڤروکە ئەمڕا بووینە میێوانداریە مامۆستای زۆر هێژە مامۆستا خالد ئەحمەد دۆسکی کادرێ پێشکەفتی پارتیا دیموکراتا کوردستانê البارێزگەها دهوکê babetê me evrûke an heya Xwedê dêgirêdayî bîtene wan astenga ve ew ên ku evrûke keftîne ber lihanên siyasî lihanên siyasî lêkdîrkirine lêkdîrkirin dirêj bû bêzariya xelkî jî roj bo rojê pitir ya diyar dibîtin kî dêva hemî lihana lêknêzîket dêlserçi bi nema hêne lêknêzîkirin çend fere evrûke lihanekîş lihanên siyasîyan hemî lihanîş lihanên siyasî em bêjîn milê xwe bi wê yekê bidanin ku em Kurd bigehîne êk navmaliya Herêma Kurdistanê bibîte êk ne her êk li berûka xwe tiştekê mezin xwe bînîtin û beramber jî fî sefrê biketin ev pisyare ev çendîn pisyarên diyên wekî va nêrgel mamostayê berê sêne guftugû kirin hînên hêşa jî şêmpreya wan ji mara ew ên serşaşa me diyar hîn peywendiyê me bikin sebaret babetî hevalan hînişên her pirsyare hewe hebîtin digehîte mamostayê mamosta dest pêkê tu gelek xêratî sersera serçava ev bû êvara badînan زۆر سپاس بۆ vê mêvandarî زۆر زۆر سپاس مامۆستا ئەم دێ ئەم بێژین ئەوە عنوانê بەرنامê xwe dest بکەین ئەو ژی ku astengên evrûket kevne ber lihanên siyasî yên Herêma Kurdistanê û diyar bû ku ev astenge jî dirêjî pê ve diyar bû bêzariya xelkî pê ve diyar bû ew çi astengin ku ev bêzariye û ev dirêjiye pê ve diyar bû Kayık Bilbil du salet zehmet xelkê Kurdistanê derbas kirin hemî qeyran jî girêdayî qeyrana siyasî venînin dîtina min serkirdatiya siyasiya Kurdistanê hemî hêzûlayên siyasî ve hişyariyeka baş ser rewşa Kurdistanê hebûye lewma biryar dabî ku 4 sal rehetî û tevayî pêk ve kar bikin bu hindê bişên bersinga qeyranê ku hat neçaverêkirin wî serdemî Herêma Kurdistanê bi xwe vebînî çunke dever beriv gorankariya vebî حکومت Herêma Kurdistanê hizira va 4 salat kir ku dêhûlê helbet 6 salê 6 heyvêt danûstandina bû çêkirina hikûmeteka binke firawan armanc pê ew bî ku hemî hêzûlayên siyasî carê ruhiyeta opozisyonê û berhingarî û dijayetîkirinê û azrandina cadê sivik bikin belku hemî layen pêtiviyet vê qonaxê da erkê berpirsyariyetiyê pelgirin Kavdan wisat xazîtin Kavdanê Kurdistanê van gorankarî û tehewlatê dever tê kedivît pêtivî pindê bî ku hemî hêzûlayên siyasî pêk ve kar bikin wel ser wî binemay hikûmeta Herêma Kurdistanê û serokatiya perlemanî û hatine avakirin ve xelek umêdek mezin çav sehkire vê êkirêzî û tevayî bu hindê rewşa Kurdistanê ji hemî rûyekî ve berif armancên mezin bîtin ve hêzûlayên siyasî carê bu meselên bala û bilind niştimana Kurdistanê vê qonaxê da kar bû bikin carê ji mesele nakokî û milmilanê hizbî û lokalî carê bû wekî dîtir veguhêzin bu hindê ew destkeftê xelkê Kurdistan pêgehiştî şên tiştekî baştir ser avaken û guhrîna kavdana zarara xelkê Kurdistanê da nebît belku xelkê Kurdistanê di van gorankariya da bişêt cihê xwe qayîmtir lê biketin û daxwaziyet xwe berif pêş de bibin min vêtin em destnîşan kîn ka ew çi asteng bûn rewş gehandiye vê roja wekî ku aha vê lehza ez û tu têda dijîn Ewarim ez bûna Partî Demokratîk Kurdistan û Êketîn Niştimanî Kurdistan hikûmraniya Herêma Kurdistanê sererayî kêmokasî û sererayî ew delîva û qonaxê sext û dijwar û dîrkeftinê belku dijatîkirinê ew serdem bî demê xelkê Kurdistanê tûşî bi umêdî û viyet bo demê partî û êketî lêkdîr bîne am ku belku dijî hev bîne ew destkeftê hatîne pêş ew derencamê wê lêknêzîkbîn û hevpişkî û pêk ve karkirina Partî Demokratîk Kurdistan û Êketîn Niştimanî Kurdistan bîye hege em pîçekê berif dihî ve biçîn notûêka rewşa Kurdistanê gelek xirabtir bîye ji Evrîkel Kurdistanê
هیچ آوادانیک لی نبیه هیچ مؤسسه که حکمرانی لی نبیه لی هفکاری و وقتی بیشن هفپشکیا پارتی و ایکتی کوی سردمی دا حکومت پنجی آوا کرد شیان و مؤسسات آوا کن شیان برگا قیران گلک زحمتتر و سختتر و گف و مطرسیت مزنتر و او زمینه افریقا امتدا لوی سردمی او زمینه جنبی لی اف هر دو هزار شیان هرما کردستان شو قناغ در باز کن افریقا جبدیت نامن بناغه دوید و گرنگه و پیتویه بناغه هر او بناغه یکو ایکتی و پارتی جاره کدی اتفاق کدی استراتژی چه کنه و یان اتفاق استراتژی نی کنه بناغه هر او بناغه نینه روش افریقا گوران کاریا بردهام دا بیه و روش افریقا الاستکی دیتر دایه و کیشه افریقا وكيد بيجن بسرو سيماي كي ديتر خود بين نفا لي بديتونا من وكو بربرسارتيت السرمليفان هردو هيزان وكو اركك وكو بروجيك وكو استراتيجيتك او بارتيو ايكاتي بيناوي خبات دهي بو كيريو افرو صباحي بود كان ويت خازيتن كو گوتارا افریقا گوتارا که یا گشتی بیتن یا مثلا بالا بیتن آرمانش به ململانی و هفکشن حزبی و رخصتنیت برطنگ نبن بلکو روش و صاد خازیتن افریقا بو پاراستنوان دست کفتن کو پارتیوی کتیچین شانازی پی بکن و هر کی ماسیک جیه بیتن پتر لاینین دیتر تخنه ستوی پارتیو ایکتی و رنگ حقیقت جبوه ایکی هبیتن راستی جبوه ایکی هبیتن دیتنا من چرا سرکر ناوی روشی جی پیش دابر ناوی جی ندب دریش ما اتکرن ندب آزراندنا کیشه و قیرانا اتکرن بلکوی پروژه و کارکرن و ارگ اتا جه اینان یا ماوی بوری دادیتی هندك هزولاينا رنجا وكو بيتفي جداهيت نابرا اركي اوبوزيسيون بوني و اركي حكمرانيه نكر وكو بيتفي هبينا خود ناف حكومات دول دروي حكومات دو تشتين جيك جدانا دمتو ناف حكومات دا بيت بلانو برنامه و اركو شولو هلگرتنا برپرسارتيه بيتفيه دمتو الاوبوزيسيون بي رخنو اخفتنو هولدان بو پیدا کرنا خالن لاواس پتر خدمتا وی کت کتن کو تو دنگداری خونی زیکتر بکیوش حکومت دیرتر بخی تیکل کرنا وان هر دو ارکا اپوزیسیون حکمرانی دیتنا من هندک لانگش نوی قناعت پشتی 2 سال بجداریت حکومت دا ایدی او تشتیوان دویتن کو بجدار بند حکومت دا ببیتا فاکتری پیدا کرنا قاعده که جمهوری زیاده تر یا مزنتر رنگ روش و زحمت تر بیه لوما وکو تیتا خواندن وکو چافدرک اساسوی که بیجم پشیمانیک یان و گریانکش و بنامای و رکفتنه که حکومت و پارلمان سرهاتینا آوا کرن کردار کار هاتا کرن باشی تو نابجی و رکفتنه آوا پارتی دموکراتی کردستان و بزافا گوران پارلمان السر چه گیری نبتنه پارتی دموکراتی کردستان و بس ریکفتن هبود ناوین هوا نبرا همی پارتی و گل همی لانه دی ترجی دار ریکفتن هبی بو آوا کرنا حکومت و سروکاتیا پارلمانی و لجان ناف پارلمانی دا ول پناواوی ایکیجی خلکی کردستان پشتی هل بجارتنا ما که دریش به فرهی کشا تحمل کشا بلکوی گلک جارا وکو به امیدیه جی پیدا کرد دیتنا من سرانسری دنیای و حقیقتا که جی لاوسترین حکمت بن کفروانه لی کردستان وکو قوناغت خاص کو همی هزولان سیاسی ایک ریز و ایک دنگ بن بو هنده او درزو هولین زورین تینا دان و تینا گیران بو تکدانا روشا نافخوی هرما کردستان بو تکدانا ایک ریزیا کردان بدیتنا من نه هر لایانه کی سیاسی بو و قناغ گرنگه کو دنگی ویل گل دنگی
خلکی کردستان بید نشتیمان کردستان بید بزاو روزگاری خواز کردستان بید و قوناغ دا بلکو افریقا هلویست و دنگ هر تاکه که کرد و قوناغ دا گلکی گرنگه اگر صد جحیلت کرداتی کلی داعش بن زیانکا مازم بیا و کارتی کرنکا برفره هبیو دهاتیش دانه تا چاره سر کردن ده هبیتن لما قوناغ که حوصادا هر تاکه که گرنگه افجا چواتو به گرنگی ها هزه که آن چند هزه که گرنگی پینه دایو کارتی کرناوی حسابه که بونه که زور جان پارتی دموکراتی کردستان چه حساب بو گوران کر دما درگه پارلمانی هاتیه گرتن و مازنترین خال نبو که ابروکه خلق بیجید جنابیت بیجید ویت هزری بو بکن ویت حسابه بو بکن باشه وقتی تو درگه پارلمانی گیری تو سروک پارلمانی بری وی دعمال تو وزیر همیات که داری اوه حساب بو کرنه هزرک بو گوران هاتیه کرن بلبل من ویت وی حقیقتی بیجم کو گلک کار سر هندی هاتا کرن حقیقت آرسته نگهی تاوی چندی؟ حقیقت آرسته هندک پیش هاتان برف آقارک دیتر و بیتا بله او بناغه کو پارتی رکفتن سر کری بو دانا سروکی پرلمانی تفگر گوران نشانه ایکی بی کو پارتی متمانه که تمام گوران هبیه کو بوه قناغه وی نیتی بجدار بیه کو الگل اکریزی و توایی و سازان اجتماعی بریارین چارنویسی چونکه کودان هرما کردستان کودانه که اگر خلقی که ساده جی باش ورنگیریتن سرکردات یا سیاسی حزب الله سیاسی باش پیتویا و قناغه و گرینگی و کاریگریا هر لایانکیل چرا دل کیریت راوستیتن اوه هاتیا پیش پارلمانی دا مخابنی و ده بیجین نه پارتی بی لایان دیتر بین کو او رکفتن شکاندی و پنا بو زوری نابری فقط کاک بلبل از بارم اف بابت راگهاندن هند آزراندی رنگ خلقی کی طاقت نبید به خوب داتا وی بابت نرى ما حساب کرنا کو جنابته بحثی حساب بود که دو تا کی بد حساب آخر بو هیزه کی بد هلبت بس دم لایانک جی پیگیری رکفتن الگلتنا کتن تو نشه بردوامی الگل حوالینی بدی نه تو نشه بکویه بمباره پروژه ویلایانی آنجی تو برگیری الخونکی آنجی تو حول نده آراسته پروسه راز و نکی و دیتنا من پارتی دموکراتی کردستان اف ایکه کرد دیتنا من افروکه کودان گلک گهریش وی کودانه کو او پیش هاتن نخازرا وکید بیجن هاتی نپیش چونکه بحقیقت هیچ بیانوک نبی که کردستان بکفتت قیرانک سیاسی جدا زیده ببیتن که کردستان نافشره که دجوار دا بیل گل داعش و قیران آبوری سریت خو هل دا بین و پیتوی پتر اگر دمی حکمت هاتی آوا کرن پیتوی یک بی ناف خودا قیران دا پیتوی که مزنتر بی همی هزولان سیاسی سرانسری دنیای دمت کفنت حالت شری تنگاویا قیران دا هول دن کو رول خوب ببینن بو چاره سر کردن و برگیری کردن و تومار کردن هلوسته که نشتیمانی و سرفرازیه که بو هندل دهاتی بخند بر جوانده خود و دنگه که زیادتر و باوریه که زیادتر نف خلکی دا تومار کردن برو واجی و مال کردستان دیتی مخابنی هندکه هول دان کو قازان جوان قیرانا بکن بو هندک مبستن حزبی سر حسابا چه سر حسابا گشتا پروسه سر حسابا برجواندید بلندید خلکی کردستانی و پشتی و قیران او ماوی پتر ساله که ام هشتای بحث کنو چونکه خلکی که دلگرانی سخت کتا وان پیشاتا کو دوی قناغه دا پیتوی نبی بین پیش موصد دیوا پیوندی ورگیم ببوره و دیوا گرنه و تمامی برادرش میشه سر هلین کاک عبدالله ایوار باش ایوار باش تو رو خوب که سر چاوید من فرمو برا خیرتنا میبانه ترکیم زور سپاس کرم که بله من حدد رابطه سیاسی الهرم کردستانه بله من زیرتو بسیار بیانه کرم که برا بله حلبت حزبیت ناقاف بیزین حتی تنگاز گیرجی و آلوزیت نادار حزبیت نادار برجوان بیتن ایره بود چیزم تنظر بیت بناکن و چارکری چیه و بسیار دویرین بوشي حزب الحكومات ما جدا كلام يعني حكومات خارج خبزة مش خارج خبزة مقابل جديد الملك هني كتب قيران بالجاجري من حزبنا بله
زۆر سوپاس بووتە مە پەیوەندیەکەی هەیە مامۆستا سەلام ێوار باش ئەلۆ مامۆستا سەلام ێوار باش زۆر سوپاس والله من هاي كان تشيرك وسيلو هاي كرم طبعا بس وسطان جت سياسية هاي ما كردستان كامين برنامج هوا سوية بله أما كانت ندخلك والدولة الدولة برضو كوزخت السماء بكن حتى من ذلك بينا كيلو وبنير ما يكودونا بيتنو أملك أو يجيبونو حزورا ما قيلهم بيكودو شاكرين موينا ببرلمان وموينا جهة وزارة وقالك أدخلي وحتى نكدو إدارة يبكاتنو تزوجي وزخت الدولة الدولة برونية الدشمن وكشون بخور ركت مرة ببينن وبين الرقمة وأمجي بخو شركة درسنوجي نبينا بريتك أمريش كابت علامة كده. بله. أما خاطر في ذكاني نيز في الدولة بلد ما. بله. خير الله سعيدكم. زور سپاس بوده. کی دیگر ما با حوالا؟ الو ایوار باش نوال. ایوار باش نوال. الو ایوار باستان سرچاوید من زور سپاس سریم فرمو خیرات نامیوانی دستین از خود بگیم اوی که هابونا خالد احمدی قناتا که با دیناساتی ایجاتی او بخود دیده هلا دیزن هابونا فاتی و ایجاتی کردستان بسیارا مزدر بو بارزی آیا اره ما اگر ام زبرینا برای کردستانی سالان و طودوی دو حضب کنه کردستان پرگابن يعني بوهندي ما تكيس أنا يعني برأيي من وبسيران بوي أو أري باسمينا و دو حزب كردستان دستفيد واجيرن أري حزباسي شاري أف باري داراي وقيران وهابونا كشا بيدانا كريا والزرب تنه من دست بسياري در هنده دادن أجر پارتی ایجادی ببنه ایک و جرگا دی بغرنه دوخ خوی زیارا و هابونا منزلا دی سروش بارزانی او پاردنگی لادن ده چه بود اره چه زده داره بیان کرن همینو دوباره افتراد نمیوانه زور باره کم و ایواره زور سپاس کاک جمال ایوار باش ایواره تا باش کاک بلده زور سپاس سریمه سلام رز بود و دیوانا تا براستی که امریکا جاره کادی بابت هنده کل سر آستنگ سیاسی لحرم و کردستان دستوشه کم که امریکا رنشتنا هواهی دوکا دیدی تجهنده که فتر لیان سیاسی جوی چنده ببینم چاوه خل بادینان سال تایبت کادره که پای پیشکفتی پارتی دموکراتی کردستان لکناله که او سای راگاندنه که اول جه سپشتان آزیه که برایمیه هم همین بینیم پارتی کتی سالم بریده کشیر خباته که آمازل دیگر هف دلسوزن هف پیمان اسپو پیوند کتی اجتماعی کردستان شانه که گلن کارم باش کربون و گلن که بشه خلقی که خرازی که با هیویام او جارکادی از حزبین تانه که هدنت پرلمانی دا و هدنت حکومت دا و دیسان خلقی ما چلی کرو دلگران کرده با دیتنا آتا و کچافدره که سیاسی کتو میوان بادینان ساتی هیویام او کتو بشه وی بابتی چاره سر بکه و بشه برسه ولی سبسیاره بده آیا دنگدانا به پارتی وکتی دشه جارکادی باوریه که مکم دن اوی خلقی جارکادی خلق بیشتر دنگدانه یا جی دیچه این شه جارکادی سیاست اکو حکیمان اینجب کارینن سلام رزیم جمالی هلی جب خو قبیل بکه و دمکه خود ممنونتم ها والان امده برسواده کاک عبدالله بحسین دید کتن بیشتن تا کنگی دی حزب مين بيجين وكم كردي بيجين سروستايت إيقبا تا كنجي حزب الهرم والكردستاني دي حكمي كان وما برلمان كبير چند فرع برلمان يعني بيجين حكومة وحزب ليك بين جدا كرن يعني جي الولاطين بيش كيف تجي وكي منا حزبا حكومة بريفت بن حزب تشيت كان بس بريفت بنجي قبل بالحقیقت پارتی دموکراتی کردستان ماوی چویش داد همی هلویستت خدا داخواست کردیه که سازان اجتماعی و پیناویجی ویتول سر هیچ لعنکی ندانه پیشیا واجی تفگرا گوران همی گوا مبستو آرمانجا پارتی بیه که لکتگی هشتنه که نیل گل بیتا آوا کرن هیچ ولات دنیای کارتکرنا حزبا
سر حکومتی سر حکومت سر پارلمانی هر پارلمانتره که چیتت پارلمانی دار سر لیستا طایبتی اف سیستم هل بجارتنا می هی خل دنگی دتا لاین سیاسی شنی کد دتا پارلمانتری آن کو درگه حزب را دنگی دتا حکومتی پارلمانتری خو دتا پارلمانتری خو و پارلمانتر جی وقت چیتن هلگیری پروژه حزب خو یکو بانگشی بود کتن و کار سرهندید کتن کو خلق یک پشتوانی و پروژه بکتن و روحیت نابید سحکینه کو ام حزبا جدا بکنش خلقی حزب دوید برای خلقی دابن و ناف خلقی دابن و رول و جافدیری و کاریگری حزبان السر پارلمانی السر حکومت پتل مثلا برجوان دهنده دابیتن کو وکو بلانس خلقی ناف نوان هر دو مؤسسات حکمرانیت هر گرنگ پتر برجوان ده هولاتی و برجوان ده بلندت خلقی ده بشکته و از به نظره سلبی نابینم که حزب نابیتن نزیکی حکومت بی چون که حکومت دم باش بیت حزبایی ده قازانجه کت و دم حکومت یا خراب بیتن هر او حزب ده ضررمند کتن لو ما دم حزب خراب کار بکتن یعنی پارلمانتر و کوپیتوی رول خانه بینیتن با جاوی حزباوی دیدتن نه پارلمانتر بخو او کادریت بجدارت حکومت ده لا ما بدیتنا من اول سلاسل دنیای حقیقت واقع اویل کردستان رنگ زیادتر اف ای که خوبین تپش بحکم ام هشتا قناغه که دانه قناغ رزگاریه دانه هشتا آرمان جد بالا و بلندت خلکی گف و مطرسید سرهنه و خلکی کردستان خباتا خو نوان حزبا داره قسطیه و وان حزبا شاین نینراتی خلکی بکن و سرکشی خلکی بکن برف افریقا بگهین و بو دهاتی جی خلق چید گازنده یعنی از گلک رواد بینم که اف حواله خلق گازنده حزب سیاسی بکتن چون که لیکت یا حزب سیاسی خل داخاز و گل و گازنده و گهداریا خلکی بکتن و توانای بچیتن و پشتوانی بکتن مامسا ام دیب کرتی برسوا حواله دین مامسا سلام بحثی هندید کتن بیشتن لایانی درکی چند بویا اگر یعنی ام بجین چند دستت وی معادله ده های کلایانی سیاسی لیک دیر بن از دی بیشم اری ام غدره که لایانی درکی ناکن که امت بیشین لایانی درکی افروکا وکری ام لیک دیر بین بید مفادار بیتن بید مفادار جینه بید بس ام خونینین که ام لیک دیر هکر ام لیک نزیک بین بیت لانه درکی جی مفادار بیت بازرگانی باش بیت پیوندین من ام بیشین جواکی سیاسی آبوری بگشتید گلیکت ام بیشین خورد بن که بلبل از افرب گشبینی سخت کمه هلویست همی لاین سیاسی طایبتی و جولت دماهی سردان پارتی دموکراتی کردستان بو وان هزو لاینا گهرینه که بسر همی لاینه کی دهاتیه و همی لاینه که هستت کم که بیتویه رول خوب ببینن بو جره سرکرنا روش افریقا کردستان تیگهشتی هر پیشوازی کرنا تفگره گوران بو شاند پارتی دموکراتی کردستان گوران کاری و تشتکی نیبید دانستاندنت هزولان سیاسی دا سردانا ودماهی وفدا بلندا ایکتین اجتماعی کردستان گل وفدا بلندا پارتی دموکراتی کردستان از بارم امید و هیویه گشتر کرن الجادا کردستان دا کو اف لاین سیاسی دشند قناغا دهاتی دال الگل اف گورانکاریا کودتا چاوره کرن و حقیقت ام تناف داد جین بیتا پیش دوید حاضری مهبیتن اگر ام بحث 2003 بکن و او گورانکاریت عراق دهاتیا پیش و نه ورگرتنا سناک و او گورانکاریا چه آزدایه دیتنا مواقع افریقا سنت داد جینی باجا و ایکیدن پشتی داعش قناغکانیه عراق و دورت داد جیتن دوید کرد الگور و قناغانی چوال 2003 پشتی صدام کرد آماده بینو حاضر بینو شیان بو برجوانده خو کارت دا بکنو حد ادنای دخازو هیویت خود تیدا بدز و بینو دوید دوی قناغه دا قناغه پشتی داعش جی کرد و حاضریا 2003 تیدا هبیتن بو هنده اف گورانکارین پشتی داعش تینا پیش کرد هشتا بعقل بری داعش
کار نکردن اگر وصاب کن ده باجاودن درباره هلویستت لاینن آن هزین هریمی این کار رو که نایت کردن که هرما کردستان بحکم جغرافیا بحکم واقع سیاسی و آبوری هی ولات هریمی کارتی کردن خوال سر روشا هرما کردستان هی منافت وان لا پرالا بدین بس او قیران سیاسی جی بشکی و در انجام او داخازت نیت کو تنپیش و بحث لیت هاتا کرن سر مسئله سر بخو خازیه فشار پتر هاتا سر هرما کردستانه و حتی پتر ام کار بو بکن رنگ هندک لایان پتر بکن جیر بندورا هلویستین آشکراین هندک ولاتین دوروبریت کو الگلوی خواستکینین انو دو هولدن کو پریکا وان لایانا فشار بینا نفر کودان نف خویده لی افریکاب دیتنا من ام قناغه کنی داینه قناغانی دویت ام گشبینی سحکینه قناغانی ویتن بریم بدات سال 1991 که نوال خانت بجیتن تنها کوی افریقا چهار سری هریما کردستان کن پارتی و کتیب تنینه بلا سال 91 المبزفر نفو او حکومت لیگ جدا کن بجین حکومت سری کو دو دابش کن دا جیان بخوشی بزفر تفن گر رضا من بو چونو دلسوزیا خوشکنوال لیب دیتنا من افریقا من سال 91 دانه عمل 2000 هفده دانه امریکا گورانکاریه که تکرن دنیا همیا بر هویه بود کتنو حسابات خود کتنو داخیانیات دتنو نرمی نشاد دتنو بلکوی ترسو لرژیا به گوتارا و دیاره اف گورانکاریه دی کارتی کرنه باش خراب سر روشا مجی کتن وکی من برین که اماجه پیدا امل قناغا پشتی داعش دا جین نابید ام وان گورانکاریا همیا نخوینین ام بر هویا خو گنجاندن و تقلیمت نافدا نکی لیب دیتونا من هر اف دانستاندن دوید ماهیه لاین سیاسی و سرکرداتی سیاسی دوالایانان هست بر پرسریتی و قناغت کن و از گشبینم جی بو دهات و دانستاندنا لی از گل خوشکنوالی ما کو پارتی و ایکتی دوید بنا غبن و پرکفتن و لیک نیزیک بین و لیک تگهشتنا پارتی و ایکتی کلیلا درگهت هند لاین دی ترجیب دیتنا من دوکتن بو هند بگهنا رکفتنا که گشتی زور جانه کاک جمال بحثی هندید کتن بیشتن پارتی و ایکتی از دی بیشمه جنابیتا تنها پارتی چونکو جنابیتا کادری پیشکفتی پارتی پارزگه ها دهو که پارتی دی چاوا شیطن قناعتی بو خلکی چیکت کو خلق بچیتا و سر صندوق دنگدانی کو چاواری تیتا کرن تهیوا نها افصاله ده هل بجارتن بینه کرن وکو سیستم 4 سال ب 4 سالی من اوصا یعنی تهیوا نهدا پارتی دموکراتی کردستان دیشید بری خلکی دتا سر صندوق دنگدانی و دنگی بو پارتی بدن پارتی دموکراتی کردستان باریه که اکجار مزانه خواه و آرمانجن خواه و کارو پلانت خواه بو دهات ملت کرد بشوه بس کریار شرطه یعنی کریار ها بیتن لیک نیزیبون او اکنایت و شرطن اوریک خلکی ما الجیر بارکی گران داد جیتن جین و جیار خلکی کی دیچاو اف خاله البرچاوین خلکی ام بیت خالک ارینیه نیا نرینیه بیت خلق دیویش بیر کرد اس راستیه که بیجم بحکم اسوکو کادرک ناف خلکی دا بردوام بروکن شری سردانا پیشمرگی و بلکه او شرف جی برمب کویتن دا جا خوبخش گلوان دا بین حقیقت خلکی ما آست تگهشتنا خو آست دلسوزی خو آست خمخوری خو گلک جارم ام دبیجین آست گلک سرکت دیار سیاسی دلسوزتر و خمخورتر و گرمکترن گلک جاراجی امد بینین خلکه که ساده یه نشت وکو بیتوی در برینش حز و اراده خوب بکتن گلکش روزنامه‌وان و میدیاکار و شروع و کارن کل ام سر کانالات بینن معنویات ترن بگش بین ترن باوریا کم ترجی بواقع خوهیا ام وکو پارتی ما باوری پراست و درستیا آرمانجا خوهیا وکو پیتوی وکو مدویتن وکو خلکید ویتن ام نشیابین خدمت بکین ام نشیابین کارتی کرنا غیرانه لسر سویک بکین ام نشیابین
کارتێکردنا شەڕی و ئاواران وان وەیەکە بکەن و وەکو پێتڤی خەڵک زەرەرمەند نەبیتن ڕەنگە مەسەلەکە ڕێژەیی بیتن لێ ئەڤروکە مە ئەو ئومێد و هیڤی و باوەریت خەلکی داچاندیە مەد خەلکی داچاندیە و خەلک ئیدی ئەو کەسێ جارانینە یەک و خەلکێکی شکستی بیت خەلکێکی باوەری بخوا نەبیت خەلکێکی ڕێژبین بیت خەلکێک ئیدی بخوازیتن بلا داگیرکەم بێن مەپڕێڤە بەن بۆ هەندێ ئەریەکی نانی دەست ببینی پارتی وێکەتی سەردە ساڵاتی نەبن دێ داگیرکەر ئەڤروکە هێن هەرێما کوردستانی داگیرکەن چونکە ئاخفتەناتەوەی چەندێ ڕاتکەین هەلبەت پارتی وێکەتی ئەڤروکە سەلماند کو چێن بەرگریش کوردستانی بکەن چێن خەلکی کوردستانی و داخوازی و بوچۆنێت ڕەوایەت خەلکی کوردستانی لەگەل جڤاکی نیڤدەولەتی بگونجینن تو نبینی ئەوە تەرساندنەکە بێت خەلک بچیت دەنگی خوب دەت هەکەرە مەفەرد و هێزە نەبین یعنی بێتن هەر ئەف چەند تەلەفۆنێن مەوەرگرتین گرۆڤاوی ئێکێنەک و خەلکی ئەڤریکا ئازاد تاغ بیتن ئازاد بە هەردوو پەیوەندیەش وەرگی ئازاد تاغ بیتن ئازاد وەرگریتن و ئازاد بیرت کەتەوە و مەباریژی خەلکی خو هەیەک و ئەڤریکا هیچ لایەنێکی هیچ کەسێکی ترس نینە بەلکو خەلک هشیاریە هەیە بۆرە دێوە پەیوەندی وەرگین ئەف هەردوو پەیوەندیە دیماهیکەن هەواڵە کاکە دریس ئێوار باش سەرچاوێتین خەڵدسکی دەستخۆشی لێکێن سێداگەرم کەم ساکەینە هەلومەرجی کوردستانی بۆ خەڵکێکی ڕوون و ئاشکرا بوو یعنی ئەگەر ئەلو بەێ مەهاشتا هەیە کەرم کە بەێ ئەمیکە هەلومەرجی سیاسی کوردستان تێرە دەربڵ بیتن یا دیارە و ئاشکرا ڕوونە بۆ خەڵکی کوردستانی بشەیەکی یعنی مرۆڤ سادە ئەی پارتی و ئێکەتی ئەم کوردستانە پرێڤەناچیتن ئەس خۆ وەکەسێکە سادەی کوردستانی وەختێ حکومەتە هەرێمی یا کابینا هەشتیهای کە دامەزراندن و هەر پێنج حزبێت كنت عندهم برلماني دوهاتي ناس نفس اكي حكم دام نبقى دلي خدای ناراضی بوم نظانی اف حکمت هنه دیگه حکمت گرافت بن کتروانا بالام به آلوزیت مازن لی پیدا بود سیار کی بو پیدا بود امریکا خلکی کردستانی خودی رافت شکل خلکی نهوا شد لیتن دابش برا ام حکم پارتی که حکم حکومت کازورینه پاک بیگ بینیم برا ویدی بنا اپوزیسیون اگر زهلو مرجیدا دیار بو از شرکت سیدات کم ولو که بین پارتیا نه ایکتیشی که بس آیا دولت سلیمانی اگر ایکتی پارتی تاتون حکمت کازورینه فکر بینن آیا ده آسنگ سیاسی با ایکتی دولت سلیمانی شدن یا نه زور سپاس ممنونی تمام حواله کی علمه کاک آزاد فرمو باشتر سرچاوید من خیراتنا میوانه برای جیتیکا ممنونی تمام زور سپاس کاک بلبل گلک کورتی من دوید آماجه چند گرین کم پرسا گریدای پرسا ایرویا برنامه تا اگر برای خود دینی وکی میوانه برای جی آماجه پیکر کاک بلبل هرما کردستان بگشتی از بینم اگر پارتین سیاسی نها برف مزایدات سیاسی جی بچن از بینم گلک پاش بچو دم ندم مزایدات دم ندم درکسنا سر شاشین تیویه با آوائه که رخ گل هست دو باخر کاک بلبل همی آلین سیاسی دزانن کویتیا اجتماعی کردستان خاون دیروکا کابهیزا کنکریتیا اگر دمه که میجوی جدا کاتبت با آوائه که دمکی بوا من نبت زیادتر با بدمشان و بال آلیه که سیاسی بس از بینم از بسیار اولی اواک و پارتین اپوزیسیون لهرما کردستان سلمان دن که ازمون حکمرانی نینن چونکه هرما کردستان نهان لگورینکا گرما نف دولتی و حرماتی دایا اوه سرداری دشت گل وان گورینان دابکتنه دو پارتین بالا دستن لسر آست عراق و لسر آست هرما کردستانه وقتی من آماجه بکر کار بلبلانه بده که مارتیه وان پارتین اپوزیسیون بله بشن لا ابدم پیشی دایا خل جوان دو پارتان باشتر بکن بس بداخ و کار بالخالدوی جی او اگر حکومت هرما کردستان نشیایه لدور پیروی سرداری
دقل بارتن اوبوزيسيون بحامدا بك اسن زانم تسيارم خو بوشي اراسي حكومه اتحادي ناكن كل اگر كل دي سياسه دستوري بچي ما تنها بلاتين هرما كردستان بترن لسر اسي عراق ده بوشي افغازندين خو هرمازن مديتيا روجك مثلا باوايكي البغداد الحكومه اتحادي اذا وي خالد جايين كاك بالبلكو ازمونه وان جلاكيما خلاص يجي لسر أصلا دولتي كاس بلبل نبونا شكرنا لوبيا كردي بداخبة أزد بينهم يعني أسبارتين أوبوزيسيون تنين خود جريداينا بس حقا دو بارتين سياسي أبدا ليفل برد ميوانا بيت تدفيا لسر سياسة شو البكان لسر أصلا نافقو لسر أصلا عراقي لسر أصلا دولي جدا بس بداخبة أسنا بينهم شخال بخيس النافوان دابون كوشيان هرما كردستان برفي عقار النهاية خراب برن زور سپاس بوده کاکدریس بحثی هندید کتن ما گلک سروی آخفت حقیقت کو تنه پارتی و ایکتی شین حکومت که چه کنو خلقک لی رازی بیشتن ها کرفی گاوی هم بیشین دیفچونه که بیتند گلوی خلقی هم بیشین خلقک دنگی خوب دتن اریکاوت بیتن چه حکومت بیت چه کرن بیت کس نبیشیتن حکومت کازورینت بیتن همی بیشن ما حکومتک بیت پارتی و ایکتی و حکومتی درست کن لان اندیشی بلا اپوزیسیون که راستقینه بن اوا از بیشم جنابی تجی گوتی بیتن اوا هر دوک بناخه بن یندیجید گلدا بن بس كاك آزاد بحثين ديت كاتن بيشتن بارتين اوبوزيسيوني ازمونك نبوه كو حكم رانيه بكن خلتي او بو كو چونت نوا حكومتي دا كيشه همي بو بروكا حكومتا بغداد برن كو افا بيش شيواكي نبو لوبيا كي بهيزيش در و افا حزبا چه نكر كو برشين خو بيفا بگرن وان بيجين پاشا روشا كردي مسوگر بكن و گلك بسيارين دنجين وكيوانا بحقيقة مسألة بغداد و بگريان بو بغداد يعني منافد في سقايدة بحقت بالزمان ناكوكي باغوين ليه اول بغداد امكان بي كرد دزو بينن او سردن بي امام جلالو كاي مسعود البغداد بشافو روش بيداگيري سر بنجه كرنا دا خازن رواية خلق كردستان البغداد بين و او توي سردمي دا نهات يدست نممكن افريكا بغياب حضور چند برلمانترك البغداد بيت الدست وحتى افريكاجي او خال او فلترت كو هاتنا دانان بوهنده خلق كردستاني او ازادي او تايبتمندي خو بپاريزيتون وحتى برف سر بخويجي و بشيتن هر او بيركرنو هزركرنا تيجا سركرداتيا كردستاني بيوي سردمي البغداد داناي كو دستور الى دويت وكيد بيجن تناف خلق كردستاني درباز ببيتن وقالك او كو ايكاتيا عراقية زامنة بيجيري كرم في دستوري وقال خالنديد كو ناف دستوري عراقي دا شاين زامن بكن حساب افريكات كير كو قال بيزبونا بكاتك البغداد چونك ازبونا وان قال بغداد و دانستاندنا دا ازبونا كا بري ديرو دريجو يعني وي استي بيكو كردا بپاريزن جاركادي بغداد شيتن عقليتا داگير كرنو فراموش كرنا كردستان وگرتوا زور جان ام دهين سر بسيارين خو و پيوندين برادر خلاص هكر پرسيارش هر بر پرسكي بكي هر حزبكي بيتن تو بيجي ارهين چند خلتي افروكيان ام بيجين كو افروكا خلقي باجا لكن دوريه دتن هين چند تلگرن دي بيجدتا غوري پشکداری آمد حکومت دا یان غوري کرسیت ماید پارلمانی ام هند خلطی تلگرین پارتی ديمقراطي كردستان الغوري كرسيين خو خلتي يعني بيشين باجا ابرو كبيتم كبيت سرملي يعني بيتم بتر دائما مطرسي كتيا سرمل يعني هبونا كردستاني هبونا خلقي كردستاني كتيا جير مطرسيه حقيقي دا هر کسی که الگور کرسیان خود تحمل مسئولیت کرد. اما بسیاره که تشیش خلقی بکی و خلق تشید و دزانیتن بر صفر سر بداتن. دیتنا من او نابیتا بیورک گلک لایان هبینه بلکه کرسی که جینبیه بس تنگاویا دا جانا هبونه خو قربانیه بدن هبونه خو الخطه پیشیه یه برگیری کرنه حضور خو تومار بکن و گل لایان جبل که
گله کرسی جی هبینه لی تنگاویا دا وکو پیتوی نبس او حاضری نبیه بلکوی ویای و تنگاوی آرستکی دیتر و ببنو خلکی پتر بشاپلینن و آلوزی درز بکن اوه نابیتا پیور خلک حکمه اسنشم هر لایانکی و ریجه بو بدانم کنه چند الاسته و باوریه بیا یکو خلکی کردستان دانای بو دهاتی جی خلک شد حکمی بکتن امریکا راسته کشه هنه خلکی تشیتن وی وضعی بس خلکی هست آینده خوشی هست برپرسیارتیا وان لایاناو او مطرسیان سرمجی خلکی خود ازمونه که مزنه های و خلک افریقا نه و نوتو ایکا خلک افریقا برجوانده تاین بیرکرناوان حزو ویانتوان برفره بینه زیده بینه برجوانده زورش خلکی مد وی کودانی دا وی قیران آبوری دا توشی مطرسیه بینه ضرر دیتیه ایدی برجوانده همی لایکی دا هم تا که کردستان دا که افراوشه برف چاره سریه و بچید بیگی هریما کردستان بو برگیری کرنه پیستر کویتن برنامه و پلان و بو مثلا آبوری و زیده کرنا دهاتی و کم کرنا خارجی و همه رنگ کرنا جن دهاتی دا امریکا خلق بتر هست بگیرنگی آواد کرد صباحی پلانت حکمت اجدا خلق چتر ورگیریتن کو هریما کردستان ببیت خودان پیگه کو بنگه که پیس کو جارا کدی اگر روشک حوصا آن خرابتر بسر مجدهات ام باشتر شین خل بر بگیرن پارتی دموکراتی کردستان خودانا زورینه یا کرسیین پارلمان کردستانی و ابروکت بیتن جمگین سرکی ین حکمرانی دستی پارتی دموکراتی کردستان دانه بوچی پارتی دموکراتی کردستان لایکی هر چار لاین دجی لایکی هکر جنابتا بیجدم امد گلان دی لیک نیزیکین هین سر مهزا گفتگوید بیتن هین لیک نیزیک بن بس وکو پروژه هنگلک لیک دیرن اگر چیه پروژه افریقا کردستان تدا درباز بید سر آست نتوی و سر آست نافخوی کردستان جی ام بیجیم پروژه پارتی دموکراتی کردستان تنینینه خواسته کو پیداگیرین پارتی افریقا خازید اولویت و الپیشیا اجندا سرکرداتیا سیاسی کردستان بیتن و حکومت هر کردستان بیتن پیشیه همین دیل پاشن نخیر پارتی چجارا وی منطقی سردریل گلایانی دینه کریه پارتی چجارا سروی بنامای کو از زورینه مولانی دیتر کمینه نه حتی بو سردری کرنا اگر حال افریقا اگر نه پارتی دموکراتی کردستان گل رنگ گلایانه کی دی آن دولانی دی ترهنده هبین کو حکومت پیک بینیتون و خلک کی دی درجی هر داوی بیجیتن یا ناف حکومت داد گوتی زدت تشتکی دی رنگ نشیا بن زیده بکن لی پارتی دموکراتی کردستان جاوی هف پشکی و هف پیمانتی سحکته همی لانه دیتر و پارتی حکمیل سر لانه سیاسی نادتن سر جماره کرسیتوان وی وقتی دی حکمیل سر جماره کرسیات دی دمیتا پیتوی چکرنا زوری نبیتن ناف پرلمانی دا لی پارتی وی چاوی نسح کریه و سروی بنامای جی دانستاندر نکریه و افریقا جی بوچاره سرکرنا و قیرانا بوچی بتنیه مرمامه بوچی بتنیه بوچی همی لاینین دی ایک دنگن همی لاینین دی بیجن ام دی وی کین بوچی پارتی گل و همی لاینا هف دجا كاي بالوصا جنينة بحقت بارتي ديمقراطي كردستان افريقيا تنينينا بارتي ديمقراطي كردستان قال ايكاتي يا فقطياي نينا بارتي ديمقراطي كردستان نينا بس هوا بروجات قالك نينا نا شو بروجات حتانيكا افريقيا امو يريفا حكومة افريقيا بروجات بلي اتفاق استراتيجي امو ايكاتي بيغوا حتانيكا بناغي حكومة هريما كردستاننا وبيغوا تحملها مسؤوليات كان بيقونا غدا حكومة تقال بزافا قوران هاتا بيك إنان بارتي بزافا قوران حكومة بيك شان دي بارتي ديمقراطي كردستان ايكام جار دمي سردان السليمانية كري نچول گلاین دوام رین تخاری کم جارد گلاین سیام رینش تخاری ما مرد بیت مقصد اینا حکومتی ایکتی رضا سیهات بس گلک رینشتر ایکتی پاشگو هاتا واسطه که بلبل بس سروی پیوری سر دلیل گل حکم گل ایکتی اجتماعی نه هاتا کرن بو تشکیل حکومتی تقدیر ایکتی اجتماعی کردستان و کوهزکا سرکی هاتا گرتن و بجداری و کاریگری و حضور آوید نا حکومت هرما کردستان دا حضورکا یا الاست مسئولیت و میرات و ارکی کل پیشیا ایکتین اجتماعی کردستان به هاتا دان البغداد سرو کمار
ئێکەتی نیشتیمانی کوردستان هاتە سپارتن gelek postên giringê dî cêgirê serokê hikûmetê êketî niştimanî Kurdistan hatine raspardin we êketî niştimanî Kurdistan jî li gor rewşa xwe ew kavdanê ku cemawerê wê ew seqayê siyasiyê ku raniya cemawerê nav da servî esasî û servî binemayî rengê êketî jî pêdagir bîtin ku hikûmeteka bin kefirawan vê qonaxê da pêtivî bîtin. Tu wê çendî diyar kê ku partî û êketî roja evrûke hebûnê da zor lêk nêzîkin. Ez bînim bûçûnên cida navêketên niştimanî Kurdistan da hene û ev tiştekî zor sürüştî ez bînim. Çend lanekê siyasî evrikel gorapana siyasiya Kurdistanê kar dikin tiştekî zor sürüştî ez bînim lê giring li xalên hewbeş bigerîn ser xalên hewbeş wekû astê niştîman wekû hêz û lanên siyasî xalê hewbeş êk bigirîn ve nav êketî niştîmanî Kurdistanê jî de belkê nav partî jî da bîrkirin û arasteyên hizrî û siyasiyên cuda cuda hebin lê ser xalên hewbeş êkê digirin. Dîtina min evrike êketî jî geştiya wê qenaetê we kavdan dixwazîtin li ser hemî layena li pêşiya wê Partî Demokratîk Kurdistan û êketî niştimanî Kurdistan kul xalên hewbeş, xalên stratîjî, xalên bilind yet kodê karîgeriyê baş xirab ser rewşa Evrika Kurdistanê ken bigehne êk we biryarê ser bidin we bû dahatî xwe amade bikin. Xelek zor gejbîn bû yani em bêjim hekare nebêjim jî zor lê rêjeka herî bilind em bêjîm pitirişnî vê gejbîn bû ku xola diwêyan gera diwêya danostandina dest pê kir û îşallah dê gehne em bêjîn meremekê û amancekê. Cenabê te çawa dibînît xola diwêya danostandina tiştekî baş heye ku xelkek destê xwe pê vebîştin dêl vê qeyranê li vê kêşa evrûkem tida dêlê qurtal bî. Dîtina min qonaxê dixwazî rêkeftin hebîtin. و همی لاینên siyasî jî hest bi berpirsaretiya xwe dikin û li jêr fişara xelkî û cemawerî dane ku nerêkeftin û derkeftin ji rêkeftinê vê qonaxê da giran dil ser rewşa giştiya Herêma Kurdistanê şikêtin lawma zehmet e layenek vê qonaxê da xweş rêkeftinê veqetînîtin we dijî rêkeftinê pirawistîtin. Kewdanê evrûke newekî berî 2 salan e. تأكيد الوي كتكا بري 2 سالا مترسيين حقيقي سر كردستان هبين جفن شناف برنا دس كفتن خلق كردستان هبونا خو هبي بيرشا داعش شيكرنا ابلقا ابوريل سر كردستان دا دو تشتن دنشي بيك و نگيري داي واش نشككي جي و هر دو دمكي دا نهار نپش دوید ام وی ایکی وی حقیقتی پشگو خو و نهاویجین و سروی واقعی سیاست بکن از کادرک آسته کی هست وی برپرسیارتی بکم البته قیاده سیاسی یا لانین سیاسی جی هست که باشتر و کیرتر حقیقتا روش افریقا کردستان تدا درباز بیتن کن او دلخوشی بیتن خلک کردستان تحملو بین فرهیه که مزن کشا و با جاویجی گران دا هر تاکه که افریقا کردستان دوی قیرانه دا ضررمند بیه رنگکیش رنگکی دی دیسان اگر هزولان سیاسی جیت ناکوک بنکاک بلبو حقا مدوید و حقیقت بیجم و راستی بیجم خلق کردستان پترش لان سیاسی ایگرتی بیه پتر سرکردن گلک yani hizbên siyasî xelkê Kurdistanê hest berpirsaretiye kiriye. Qurbanîdana pêşmergey bê êgirtina xelkê Kurdistanê bê êgirtin û piştrawistana xelkê Kurdistanê li gel hêza pêşmergey renge zehmet biye ku ev serkeftina hatî ku Kurd jên dahatî da şanaziyê pê bikin û destkeftên siyasî ser ava bikin di berhemê hişyarî û êgirtin û bejdari kirina xelkê Kurdistanê biyet berhengari kirina qeyrana aborî da qeyrana şerî da we ez mizgîniyê dem ku xelkê Kurdistanê her duka dev serket şiya qeyrana aborî derbaz biket ez gejbînim sala taze dê sala derbazbûna qeyranê bîtin we dîtina min gotara Serokbarzanî başîkê gotara serkeftina pêşmergey biye li ser Daeş. Ez ê dîmayek pisyar li cenabê te kim. Me gotî dilê xelkî gelek xweş bû heger çi nebîtin pitirişnîva
سادێ دلێ خەلکی خۆش بوو و کۆمبوونێ تێنەکردن و خەلکێک ئەڤروکە گەشتبینە و دەلایەنێ سیاسی خەلکی لێ قەیرانێ دەرباسکەن دلێ خەلکی هەمان دەمدا نەخۆشی بوو دەما دیتی عەلی حەمە ساڵح سۆران عومەر ئەلبازگەها پەردەی بەرێوە هاتە زڤڕاندن بۆ ماڵ چاوە ئەم دێک و گرین هەکەر دوو پەرلەمانتار بەرێوە بدەینە ماڵ قۆناغا ئەڤروکەیا گفتوگوێ دەدا خلاص کە مامۆستا چەند باش بوو هەگەروان هەردوو برادەرە هەردوو بەڕێز ئەسنان یاسم یەک جارشت گەل ناڕۆیشتمە و نە ئەس دیفاعەکەشی دەکەم چەندت خەلەت بان پارتی دیموکراتی کوردستان ڕێگیری بوو کردبا ڕێگیری لێ نەکردبا کەرەمکەن هین سەرۆکێ پەرلەمانی ژیڤەوەرن نیەتەکە باشتر نەبوو ئەمدی چاوە لێگرین هەکەر ئەم ئەڤروکە دوو پەرلەمانتارە حزبێک دوو پەرلەمانتارە بەریوە بدەتە ماڵ و مەقۆنەغا دانستاندنی ژیا دەست پێکردی بلبل ئەس بارم ئەو ئاستێ ئەڤروکە دانستاندن سەر تێنەکردن و ئەو بەرپرسەر سەرڤە هەردووکە ئاسێ نابیت نەخێر ئەس داوێ بێژم ئەو دانستاندن ئەو ئاستێ سەر تێنەکردن و ئەو ئەرکێت پێشیە سەرکرداتیە هەمی لاینên سیاسی و ئەو هەستکردن مەسئولیەتە هەر لایەنێکی ڕۆلێ خۆت vê قۆناغێدا شوێیەکی مازنترە هەندێک ئەکتەرێن میدیایی هەندێک ئەکتەرێن ku diviya azrandina cadê reşkirina umê duhîviyel dev xelkî pêgê xwe bilindtir bikin yaş min were meselek ji bilî ku reftareka şexsî dernakevîtin ew helwîst xuzge nebibaye we em mekeyv jî pê helwîstî naêtin kebibî û divêt nebîtin parlamenter divêt نمونه بیت بۆ ڕەوشتێ جوان و سەرەدەریە جوان و ڕێزگرتن هەر تاکێکی کارمەندێ ئاسایشێ 24 ساعتال سەرپێ سەرجادێت ڕاوستیتن بەرهەمێ ئەو ئەمنیەت و ئەو تەنهاییە و ئەڤریکام کوردستان تێدا دژین پەرلەمانتەر vê هەوڵاتیەکی سادە یەکوت ژێر قەیرانە ئابووریش بێ بەریکاوی خالی بەلکەی gelek کێشەت ماڵ داهین وەختت چیتە سەیتەرێ دێ ڕێزل ئەرکی وی کارمەندیگیریتن پەرلەمانتەرێک دەوێت پتر ڕێز و بەهای بدەتە وی کارمەندێک و ئەرکی خۆڕات بی کێ ڕێز نەداکێ پەرلەمانتاری ڕێز نەدا یان ئەوێل بازگەهی هەر ڕەنگێکی بیت هەر ڕەنگێکی بیت ئەس پەرلەمانتەر بمەختت چمە زالگەهێ ئەس خۆناینەوی ئاستیک و زالگە ڕەنگێکی زڤر سەرەدەریە گەلمە بکەتن چەند سەرەدەریەک بینی ئەvە تشتێکی کەسوکی بوو هەلبەت کەسوکی بی سەداسەد و خۆشبەختانەژی هەرێکیش لیستێکی بێ هەگە هەردوو لیستێکیش دابن ئەف لایەنی سیاسی پێ مەبەزیە مام سەدای من بەرەف دیماهەیەکێ هات هەکە جەنابێتە پەیڤەکە دیماهەیەکێ بتوشەی کەرەم وەکی من ئاماژە داویە دایب حقەت ملەتێ me کوردستان dever berif gorankariyên mezin ve çîtin we Kurd şanaziyeka mezin rast e bi zehmet û nexweşiyeka dijwar da derbas bê qurbaniyeka mezin da lê ez geşbînim ku milletê Kurd vê xuragiriya xwe vê êketiya xwe vê piştrawstiyana xwe vê bîrû bawera xwe şiyan vî kavdanê sext û dijwar derbas bikin we ayndekî geş ez bînim dilpişiya vê milletî bît Selmand ku milletekî zindiye Selmand ku milletekî gel bihayet mirovatiyê Evrûke diguncîtin Selmand ku gel tenakirin û pêşdabirina deverêş hemî rûyekî ve pêtivî milletê Kurdan e kavdanê Evrûke we rolê Evrûke Kurda gêray gelekî cudaye berî 100 sala demê rekeftina serkizbî ku hatiye imzakirin Kurd di xeweka tarî dabîn lewma jî Kurd nebîne xudan hiç deskeftek Evrûke divêt ev qurbanîdana he bête wergêran ser mêza danûstandina navxwî carê li pila êk wel ser astê siyasî û dunyayê bo hindê Kurd wekû van milletê diye dunyayê dewrûber taybetî hiç kêmtir nînin و Kurd jî xudan welatê xwe serbexwe bin. Mamosta Xalid zor spas bi cenabê ku tu mêvan bûyî gelme rûniştin gel te cihê serferaziyê zor spas silav bû bînerê te zor spas belê minêrên hêja xweştivî min vê dibêjim ku badînan sal taybet êvara badînan biraderan amaje pêkir ku ev mala her kesekî her hezbekî bît ser û serçava dêt em dê xizmetêkeyin bû heve zor spas ku hîn bînerên me bûn mala we ava